kandi mbona gari uzarangira ruhanye inkoyoyo nitutabana mama zabure nyoko bija umva ngo ikintu nakora ngeze iwawe nagukubita wa mugabo nagutimbura ukicuza icyo wanzaniye nagukubita ibibando byabambana bicyanka guhana amabuye nareka byaneke ndo umuhigi nzi kurasa nkaba umusare nkamenya kugasha niyo amazi gambanye menshi nkubitaga umuvumba baza kararisi menzo utanzisha mbaze se ngewe mu bantu wagashije mu nyico za mu big screen iyo ni cyane umana birambangamiye ubwo turahakwigwa Hosta amanuka ubwo kujya tube turi kubyigana sundi mu hosta mwamumanura tukicana hano hejuru nk'akakore wanze kunyitaba kandi nkwitabye masisi ndakwitabye ni karame nyagorana n'inshyushyu ku ruhimbi ariko wampeza mwene DRC nyago nk'inshyushyu yitiye buri munsi mwene DRC niza gusiga niza duhana iraduhetse ku mugongo ase washizemo indirimbo brown skin ukishimirira Imana wimamagara inde hinjiye ipumba neza ntangiye kuvuga ngo ipumba ryandese bahita badutibura nyine tutadutibura ategumba atibu ipumba ryandese cyafashe mu mugongo mbari igikima ukometse bugade ho mbona yo kujya ari nuko nge naba ntahari hasigara telefone yonyine nge mwankura nko mu mujyi cyangwa inyamira ninjira uva ngo kamugira koze kamugira ntarareba amakuru y'invita bandi no kamugira banza mukubise ikibebira yo ndagukunda cyane nanjye Odira thank you so much kamugini ampaye umutima ampaye hand heart adubura bukomeze buturebe budukute nukuri pe ni muturebe mudukunde mungeze kuri one tubibutsa ko baby E na Brown Jen you're welcome bafite girl mbonye Jen mbonye Jen cyangwa kuru bati kuba amazabwe bagiye mwivuga ubarubiwe bije mwatse nkababaza Sheri game bigenda gute bakagukandaho ugize amacoins menshi bakamuheba wow kita dukora game dukore game kandi n'ubu muyirimo yagukandeho iyo ngibi ntagira ife kuko nge naje reka tuzabipange tubikore Mrs. Prince bite wa followers bane banje baraza baza bane n'igiti baraza yewe Bijou gato Odila baby ndakubarije nyine yitumorera ndika muri comment buri munsi tiro mbajije cyangwa baje kugiye kureba ko nahari hano arimo mu bantu boyinda batanzamutse buri munsi arashize iminsi birabitanye batari 3 ubanza mukoda mama yo musharinga zumwerekeye ubanza mukoda pe cyangwa ni tiro maze bagize no kuzamura kuri pano ndagaritiro welcome guys Cyongereza ladies and gentlemen my name is Clarissa I am here I am your girl Geri I am your Geri urumva kandi you listening please look at me and love me help me to reach on 1K God bless you oh thank you so much God bless you to everyone who is going to gift me thank you so much God bless you ubwo abumva icyongereza ndababwiye abumva ikinyarwanda namwe mwanda mukankunda mukangiza ku gihumbi abumva igiswahili ndugu zangu
Ndugu zangu zote muko hapa. Ninaitwa Clarisse, niko dada yenu. Nataka munisaidie, nataka kufika kwa 1000, munipatie zawadi, munione, munipende, ninaumbi Kiswahili. Asante sana Afsa, asante sana. Mungu akubariki, Mungu abariki maisha yako, Mungu abariki akaunti yako. Mungu akubariki. Amina. Mungu akubariki siku zote kufika kwa mwisho wa maisha yako. Naomba ndugu zangu munione, munipende, munipatie zawadi. Dore Claire arumiwe. Munifikishe kwa 1000. Abumva Igifaransa shaho nabamba. Bonsoir vous tous. Bonsoir vous tous. Oh prophète. Comment vous voulez? Merci beaucoup prophète. Mubaraka yumva Igifaransa mbaye nyivuga bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te regarde. Thank you so much, prophet. Thank you so much. Thank you, Daddy Gilberto. Imana iguhe umugisha. God bless you. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mukama gire gute buriya. Ikigande ntacyo nzi, ariko Imana iguhe umugisha. Igikobwa, merci, ari we appreciate. Hagiye nzi kujya kuvuga nka baby. Kumba wambonye. Thank you so much, prophet. Ubwo ngongeye kuvuga nka baby ntago nabishobora, ndababwiza ukuri. Thank you so much, prophet. Imana iguhe. Baby ntago nabishobora. Muri hangana ngenda turagurika, ariko Imana ibahe umugisha. Prophet, thank you so much for sure. Thank you so much, my pastor. Thank you so much. So very much. Thank you. Sengera mu itorero ryiwe. Wapi ntabwo muzi, ariko Imana imugisha zirongaza, ariko my pastor, uvuze ngo my pastor is mine, of course. Ndi ntama nanjye kandi ni umushumba. Thank you prophet. Ibyo birabaye, itorero ryawe nzariyoboka. Ni wowe wandagira neza, ni wowe wanshumba nkumva nshumbitse ndagiritse. Ibintu biri kubera ku TikTok ndabona birenze ubwenge bwanjye. Reka mbareke muramuke. Ubwenge bwe burarengewe. Imana unsangiye gutyo nadamumukira. Imana ego ko uzana nasenga nkandaho nk'akamanigana insenge. Imana igumisha prophet. Thank you so much. I really appreciate from the bottom of my heart. I thank you so much. I really thank you. Clarisse mana divi. Aya muzamure gashumba. Sinzi wari uvuze ngo aragiye. Reka muhunganya gashumba azamuke. Wayo. Okay. Tumumana yari kuvuga. Niwe wimanuye. Ko witonze. Babyamucanze ko wicyazi kuvuga ari igihinde. Biju ibyo bintu ndabyanga. Zamuka. Uyu ninde uri hano? Ngo umwanya mama ushyiramo request. Ese baby. Ninde umanutse se Biju? Amanutse baby na Bijura. Kitari kuvuga. Kitari mwe. Gashumba wankanze ko gift zose bamaye naziguhaye. Kita nagujyo nkanda. Ngo iki? Yo, utagukunda kundi iki? Mana ntabwo wabuje kwishyuza ibyo watanze. Yashani utu gift twese bamaye nose nadushyize kuri Gashumba. Umva.
mureke mbereke. Bijou, where are you? Shall baby E. Ibyo bintu namwe muba mukora ntabwo ari se bija kutavuga cyarunguriwe Ejo bizarananiwe. Yegwa. Niba ari kurananirwa nawe yaba ananirwa nawe. ndirirwa roka yitu isuka n'agatebo njye muganira kurengeza Ari kugusomagura agashu. Yesu mu Ari kugusoma. isuka ni izina rya Yesu mana yanjye aho afite utunwa dukanyaraye tumeze nk'imikandara y'abamasayi kameze ngo akagukubisa ahita urwara igisebe ku munwa Mana si uko mwamuretse. Kandara w'amasayi. Nisha nasabye Imana umugabo ariko nibona igiye kuma nkawe izamureke mugumane kandi mbona wari uzarangira ruhanye inkoyoyo nitutabana mama zabure nyoko Bija umva nkubwiye ikintu nakora ngeze iwawe nagukubita wa mugabo nagutimbura ukicuza icyo wanzaniye nagukubita ibibando byabambana bicyanka guhana amabuye nareka byaneke ndo umuhigi nzi kurasa nkaba umusare nkamenya kugasha niyo amazi gambanye menshi nkubitaga umuvumba baza kararisi menze utanze sha Mbaze se ngewe mu bantu wagashije ndimo. Muri mu biki? Kubuzi kugashya mbiziho. Umuntu following arakoze, God bless you. Nta kibazo ne mwa following tukagera kuri 1k cyangwa mukankanda Bora tukagera. wadukanzeho boss lady. Ibo. Aishi. Oh. Njye ndabona abanyanza bo kuri TikTok reka nigendere. Murakoze byari byiza kubabona mwese. Clarisse, Bijyo bijya, Gashumba, Brown, Queen, Nessa. Afugiye hehe gukora iki buretse? Ngiye nyine kubabona se ko banyanze banze kumfollowinga banze kumwandaho. bari. Ngivinze up. Buretse gato. Bora yaje agiye kudukandaho. Ntabwo ari budukanda ndabizi kutubeshya. Ibizi ute buretse aza. Njye ngivinze up man ndabona ariko nabonye abaforowazi 10 biyongeye. Ni gusa? Yeah. Anyways, it was a good experience though. Byari byiza nabikunze cyane, so fun. Abantu bavuga umva ndapfuye Gashumba aramubwiye bijya ibintu numva ndacanganyishiwe. namwe mureke mbabazi mugira abakozi b'abasinzi agiye ngiye mbagurira bose bagasinda noneho nkaseka nkenda nko gupfa Bahehe bo mu rugo. ibo mu rugo ngiye ngira gutya nkabagurira agacupa kuko bose banywa pirimusi Bamaze guteka ariko. ubu baba bakoze imirimo yabo barayizi umva ibi ushaka bakora ibintu byose pe ntacyo nabashinja Hari igihe bazakora house party. ubu mu gitondo ndabyikorera kubyuka ni intambara rero baranshimisha pe ubu niba bari kumpamagara ngo basubiye kureba izindi ngo none ngo nta mafaranga bafite Mwana we. umva nako Weekend. oya ubu ahubwo mu minsi isanzwe nibwo tuba tudafite akazi kenshi muri weekend hari igihe tubona abashyitsi hari igihe tugira ikintu Nuko barangije akazi nari. oya shaka akazi kabo na mu gitondo barabyuka bakabikora neza bagiye kuvoma ikigega kiri hano baraza kumbwira uko wanyita ariko bija ubwo ayo ni amazi kuri kuyanywa ushinyirije Ntabwo ngiye kubaza ati aya ni amata ni fanta. nawe ubundi sha bija urakansimbuka itu
Ikimanga. never be big gift. Aha, Arina rikunze. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen. I am here. I beg you to gukanda n'iki bishobe? Gukanda mu cyongereza. To click. Okay. Yes. I ask you to click on me and sending some gift. Every gift you can drop. How you have drop? You can drop. It can help. Please help me to reach on click to reach on 1K and God can bless you. God will bless you. The bohateta, please don't laughing for me. Try Gutera abantu moji. nawe nagure butume dusare saba mu Kinyarwanda ko bagiye turabaho gutetegera kugihumbi gute. Debora byamuteye ikirungurira. Reba ari kugusoma. None mvuge cyangwa nkore Debora cyangwa yumva Igiswahili? No, speak kwikiri. Okay. Dada yangu Debora teta, nataka kukwambia sasa hivi nakupenda sana. Niko hapa ninaitwa Clarisse. Nataka unipatie zawadi. Tubona byo birakurambiye bijiyobi. Nataka zawadi rata kandi. Nataka zawadi na gufika kwa refu moja. Mungu akubariki sana, akubarikie sana. Urumva? Nako unasikia? Asante sana, ninagushukuru. Iranze mu byukuri. Zawadi vane. Biranze Igifaransa mvugira cya Gifaransa nguri ni yapa ngo vuga bijiyobi. Nguri ni yapa ngo gift. Mu Gifaransa gift yitwa nde? Cadeau. Okay. Je m'appelle Clarissa. Je suis ici Deborah et vous tous je cherchais le cadeau. Je cherchais pour kugera semana ndamenya bavuga gute kugera ku gihumbi. Je cherchais pour Emily Fra. Emily coin. Emily. Mbere Clarisse numva indimi. Wowe wumva hari ururimi natazi. Shama ukuri. Shabura uri umwana mubi. Oya, none se ngiye kana speak Swahili wapi? Navuga French. Twa Clarisse cyangwa twa Clarisse. Urumva mu ndimi bigenda bihinduka ikaze. Ubwo mu Gifaransa ari bari Clarisse, ubwo mu Kinyarwanda ari Clarisse. Ubwo mu Giswahili nabyo ureba ibyo ushyira muri yeranja. Gusa nuko nitwa. Je cherchais pour cadeau. Je cherchais le cadeau